With your Manong Jun Seriales. Ken ka na kanyo dyan, Mark Pastor. Para ititalong nga oras sa napuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem. Purpur ngiit. Kargarakgak. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat. Ken Biag. Dito'y lang 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit. Ada kami Manen nga FDG amang liliwa ken nagpakatawa mangkumpleto ti Domingo bayat ti panagin inanayo kabayatan nagpipinatek tay nga Ilocano. Full edit bro. Bakit? Siyempre, another Sunday with the 4-deck duo. Makaslahan ko bang mga team ko. Wait, oklusin bilang nga po. Ito wire me dito. Medyo nagkulo pa sa it. Mabit lang. Medyo nasayat pa si Tinti Saad na kasatatay, medyo marigrigato ng agsaw. Kamangug. Okay, ngarod. Kaduan nyo po dagito pagayam yung Manong Jun Seriales sa gadwe dyan Mark Pastor. Itila suti talo nga oras manan. Apo nga programa nga napuluan na da kami manen. Nga namnam sek iti sunatan ni Iyat kan biag. Ken syempre, para abor taado ti papremyo ti tatangal daw. Iso nga lalay nyo apo ti agamiris. Kadagiti nilabag ti sunata ti 4-deck duo ta Adda manen iti papugtumi with of course may isang electric phone manen ti Ken Adupay. Ken Adupay apo dito likod kami courtesy of our dear sponsors ket ti kaudyan apo nga nag-sponsor ket ti LPGMA yan numero 75 apo dita balotas tayo. LPGMA party list kita po o plancha kas makita yung mat. Nga solar power apo dito nga apang kajiruar nga ibilag mo dito. And of course ata pa di uging ata di uging. Di uging dito plancha aya. Okay. Ata mo pagiparo. Electric kettle aya. Pati electric kettle nga ko aronan di kana. Sirok na. Tano pumudot. And of course, dagitay pa ito mga papremyo tayo courtesy of our very good friend, board member Fred V. Alili and SPR Comeris of the 6th District of Isabela. May isang bag po nga Biosynergy Organic Fertilizer kan. May isang litro nga foliar fertilizer. Dagita la unay. Ano may sektar yung talon? Diyos ko, orayom. Ket kurso na naman ito set up tabanong na nakapudpo daw ta dito yung camera. So, dagitiket na po nga masirayan. Apo nagidila una nga makita na dagitiket na tara. Nasa salimu nga talaga. Salimu nga medyo naposkol iti kawasta. No kita kami abong masirayan, masirpat, you know, anapayati other term iti masirpat. Ay kaya glagin kailang po katag iti Facebook pages may for the Duo Karuba, and of course iti personal account ko Jun Seriales. Siyak mo tapo JM Pastor. One, and of course di YouTube mi apo Kaaruba ko na lang. Karuba, please do like and share. Nandani umabot na apo ti Sangagasot sa Ariori nga subscriber ket with that makaawat kami dun iti silver tab button. And at this juncture, kahit kuman nga sagutan iti
Sunata, iti may isang pagkayam tayo apong agkasangay tatang kanito ni Kabsat Charity Lianes. She's celebrating her birthday sa Jai, California, USA. Yan, kita iti ayon na launay nga sunata ti for the kidugat daytoy Oklahoma Waltz. Iso nga isuman ti intay kansyonan balong para kanya na so kanyang Kabsat Charity. Charity, you see, this is how to pronounce Charity. Ayan, at dati bisita tayo. Apay na blonde, ti buok na. Ayan. Sige, ornosin nyo pa ito. Sakbay nga kansyonan ta ni Kabsat Charity. And for those who are watching us live over Facebook, thank you so much. Please do like and share our videos. Ngarod para kay Kabsat Charity. Happy birthday from the 4 Dekadubo. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the town and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the town and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Yes, and of course, pagyamanan mi pa, nagtutupay ang pong sponsors iti Adda kami Manen. Siyempre, naibagtatayan ni Apo Board Member Fred V. Alili and SP Arcomedes of the 6th District of Isabela, the local Chief Executive of Ramon Isabela, Mayor Jesus Dila Daran, ayan, and of course, the F1 Kabatuan. And of course, legitimate sponsors the prizes tayo for this day. We have the Municipal Vice Mayor of Local Government Unit of Ramon, Sir Melvin Cristobal. Thank you so much, sir. And of course, SB member Danny Vizcara. Ayan, nininong Danny Vizcara.
next week ta nga ipatid ajay papremyo na. Tado pa dito likod. Pa dito likod nga ururay. And of course, Giovanni Vizcara Apo, dati ka nakagdita nga talagamot nga nagagat. Engineer ko koy terte pa Yes, iti di paar namot iti Oscaris Ramon Isabela nga. Oscaris wala na koy Giovanni. Well, Oscaris dati nga taga sentro. Oo. Makarte pagiganan. Ayan, kita kaputa adunay iti papremyo ta ay kita handan nga na. Kita pa online balong ti asikaso yung basit ti adita Facebook Live. Thank you. One Edna Elmer Lerm Elisa Krabhal and Todas are watching with you. Ayan, naimbang panagbuy-buy ayo. Naimbangal daw watching from Toronto, from Ramon Villaflor. Hi po, pa-shoutout po from Godfrey Tabizora. Hello, good afternoon po. Watching from Seaside, Oregon. From Tracy Estabilio. Ako po yung nakikita sanitarium. Ano naman? Yeah. Naimbangal daw yung karuba from Rawa Julian. Naimbangal daw mga idol from Christine Concepcion. Good afternoon po. Shoutout from Quezon City po. God bless and more power. From Pedrita de la Cruz. Can you please sing perfect in Ilocano version from Preso Stabilio? Ayan. And good afternoon, Kuya Jun and ading amak. Girit naman dagiti aming family ordinaryo. Nang nangruna kini tatay kong Alfred ordinaryo nga madamang agdingay kada kayo. Request ko man tatay balaygi ti ama. Thanks for more power to your program and God bless always. Greetings from Donna of San Antonio ng Villas. Donna San Antonio kung nagaya. Kung ano San Antonio ti lugar nan. Ng Villa Sanchez, San Guillermo, Isabel. San Guillermo, nagadayumaten. I wish makadano kami ta. Of course, good afternoon kini Ariston Iglesia together with Joy. Ita San Guillermo. And, ni Auntie Meli kanugayam nga abalos agnitingit kada kami dita Palengke iti Santiago. Good afternoon, Auntie Meli. Thank you so much for listening. Gumatang kayo po ti purut-putas nga lako na dita kasarakin yung when my ever dearest Auntie Meli. Thank you. Iti pa ulit kuna natin Revelyn Ramos. Hello ninong Jun and ading GM watching here at La Patria College, Agbiag, Fordega, Duwo. Wow, si Dekatuyan Abasan. Hi po na yung bangal daw kada kayo Kuya Jun at ading GM. Pakibati man pamilyak Jai Bakabak, Kamiling Tarlac, Laureano family. Salamat Kuya Jun at ading GM. More power sa inyo. God bless po from Fotan, Siatin, Hong Kong, from Rogelin, Laureano. Ayoy, nagadayo. And of course, good afternoon mga idol great kuman. Tinaragsak nga pangal daw. Aming friend ko, relative ko dito Banwar. Kabarugis Kirino. Greetings coming from Linesky, Linesky, Loveno. Love, kung ano naman, Linesky, Love, kung ano na? Banwar. Of Banwar, Kabarugis Kirino. Naimbang nga dumingit tayo aming karuwa watching from Baguio City, from Mark Joey Nastor. Hello to George Shekel Sardiniola Batara. He's watching right now. Naimbang nga malamyo dita Quirino Isabela. San Mateo, Quirino Isabela. Kita. Hello, I'm watching in Vancouver, British Columbia, Canada, from Zmla. Kita nga nagnaga na yan. Kasama ni Verlum Doragos is watching. Ayan, hello sa inyo. Hi po sa inyo. Ano yung bang aldaw kada kayo? Amin followers, the FDD. Pakibati naman po ang family ko dito sa Houston, Texas. Baling, Ajay and Jevi from Judy Fortaleza. Wow, nagsaya at man. Ngarod, Santa Kabayaganan, para iti may isa po nga electric kettle nga dito likod ang May. Ayan. Po. Coupled with may sapeng nga plancha. So, buy one, take one. Apo, iti paparamay tatatawan. May isa nga pares, may isa nga plancha, kan may isa nga pagipadut electric kettle. Pagipadutan ti tanom nga di kuryente. Apo, isaksak mo lang. Ang agburukin ti tanom. With your name, age, and address. I-text yun lang apo dito. Official text line tayo. 0915-071-3686. Yan, lalay nyo. Tabakay si kayon, ti makaiyawid. Ito may isang paris courtesy of LPGMA numero 75. Apo, katagit balotas yun. Go ahead. Nagana sa nabiyag musika ading tay mabuybuyak. Dago sa mabang-aran kaunggan daytoy rignak. Ngaminta pintas mo awan pang ipadaan. Isut mang kayaw daytoy marik-rik na. Dayta nga isisem mo ay puno ang makabiyag. Kasla alinunuta kalin mo ako rusunadak. Takutis mo kasla porselan at pangyayari ka.
sikat sabong murmuray na ito'y mata. Nagpintas kanu ading aglalo musikat unis isem. Nagpintas kanu ading ipatay ko taapag bingi nga isem. Adda na nga bagan. Naglaingin. Ipakita mo dito yung Facebook abong ay apong balong iti pangabakan na dali nangabak may isang electric kettle hanga tayo tayo yung pangabakan na excited ka ipakita mo yan kabayatan ti pa nagkansyon mo isalam dahi ta pariyok. Nagana sa nabiyag no si kaaring tay mabubuyak dagos ang mabang aran kaunggan daytoy rignak nga minta pintas mo awan pang ipadaak isud mang kayaw daytoy marikiriknak dayta nga isisem mo ay pudno ang makabiyag kasla alinunuta kalid mo ako rusunadak takutis mo kasla porselan at pangyari kag sikat sabong murmuray na ito'y mata. Nagpintas kanu ading aglalo musikat umis isem. Nagpintas kanu ading ipatay ko taapag bingi nga isem. Nagpintas Di mga bakit di plancha nga diuging. Nga diuging deta. Ay, solar power data. Solar. Ibilag mo kapag bagim nga agsulag nga. Agsulag ka no saram data. Yeah, we're just kidding karuba. It's a real electric flat iron and of course may sapay nga unit buy one take one nga ro. So nga nagsurte. May sapay nga stainless steel electrical MKT ko na natoy. Of course nangato ti kalidad na 1.8 liters yung balin nga paburakan. Yan ang napudot ta ulo may kat mabalin na mga paburakan dahil. Galasay. So as you can see on the screen is being courtesy of being brought to you by LPGMA. Ayan iti party list apong pang pamilya nga kunada. Ayan kat kadagiti kay naman po agi sponsor kat mangiyumay kay mot ito iti items ang adakas apo as long as di ba the plancha dito di yung dito bato siya. Bato uno sa giti pagplanchaan mismo. Di kabayo na nga kunada. Tapos dapat iti pasuro ng saba, bulong saba. Aji kumakat. Aji kumati magata nga pagplanchaan di dati bulong saba na tatahang atay ay ubraon pa iti mga alat ti bulong saba na tunggal agplancha ka. Mana. Sakto aging pinto ti kasta ay pagplanchaan nga dati bulong saba ng automatic. With kunana. Bulong saba. Paano kumayatain? Nung ata bunga ti ikabil, bunga ti saba. Mabalin mo Toron kas dyan. Toron no kati pagbalinan na. Okay, our lucky winner is 30 years old. Kanayan ako nga mga awak naglaing talaga. Nagpartakim ima na tayo. Nagpartakim ima na tayo siguro. Talagang tagtagregre siguro tayo. Ayan, ngam itidakis na gaputa kanayan ka mga abak kabsat. Kaya da ka nga makita dito istasyon tata. Handa ka ba nakikita? Tumaray ka dito Santiago, dito Heritage Building 3rd floor. Tayo may mulaan dito premium. Manipod, dito Purok 3 San Miguel Ramon Isabela. The answer na. Nagpintas ka ading. Of course, congratulations to Niño de la Cruz. Pumay ka dito istasyon, tanuhan ka makadanon, hinggan alas 3, forfeited dati premium. Tumaray ka tata dito yan. Tumayabkan. Okay, dito ang harta po ti umon na nangabak, iti may sanga set. And adupay apo, ti papremyo tayo kay matanagan. Keep on listening and keep on tuning. Ngaroda, kadagiti manarimaan balong agbuy-buya ka dati ti Facebook. Nagorkata. Ikaman, iti pangablaaw ida amin. Once again,
Thank you kadagiti sponsors me. And of course, kadagiti familyak nga dumdum nga kita balay. Tata, inang nati. Ayan. Jason Fiel and Justin Fiel. Awan rumor dito balay balong ko. Nakatado iti agkukumaw. Makikita di Facebook. Nangunguhan ng gwapo kung kunan na isong. Nangunguhan ng adik sa kape. Kakaasi kami nga aglimlambang. Feeling mo gwapo ka? Haan, dadi mahilig sa kape. Why na. Mana. Dapat ko nangunguhan ng bartek kunan na. Nangunguha ng maraming butas ko na. Ay, aglim mga kaon. Daw puti ko. Okay. Ang arod, sino na kita online ba? Juan, ni kay Zandra Ancheta Cortez. Hello mga kuya, pagrit naman ng pinakamamahal naming lola na si Inang Iska in San Andres, San Mateo. We love you so much from Ancheta family here in Canada. Yan, happy birthday. Isura mo ko man, din ang abag, baka malipatan. Pinicture ko. Nagadulakit si mong paten. Buwana. Ayan, Makay ayo ka ro ba? Dagating arami din nyo. Ayan. Sige man, mangbasa ka. And pabati nga po kami ng anak ko dito sa bahay na sila Ayen and Jade. It's me, Odessa Libadike of Pagrangayan. Thank you so much. And may sapay, Sir Jun and Sir JM, please greet my mama Weng, Papa Kambong, Nanay Naning from Buboy Toledo of Ramon Isabela. Thank you po. More powers. Apay nga kompleto di address na tayo kada zip code na tayo ubing tatanga si mong bat. Balong, kurang. Anyway, happy Sunday mga kuya. Pakibati naman po itong asawa kong at anak ko. It's May Angelica Tangonan. Ken, mali, mati maawatan. Urka. Alam mo pa na dito ngamin, igpila dito, ulitin tanga basaan. Kunana, dito yung message sa'yo. Happy Sunday mga kuya. Pakibati man ito'y asawa kan anak May. Kunana gayam. Isun Angelica Tangonan, ken ni John Kyrie Tangonan. It's me, Jomar Tangonan. Request ko man, ito yung Mildred. Thank you kuya. God bless and more power. Kunana. Kung naman nanti, Elvi Valdubino, na ibangal daw ti Domingo yung mga idol, kumpare Jun Ken Balong, amak. Nanalang mo. Tapos kung na inaanak mga ating Mavi, from Mahit Tolentino, International Airport and Manufacturing Corporation, nga Awanti Skin Pores Tirupa na anak ko na. Makapaapal. Batiin mo nga po kami dito, Ninong. Dito kila Lola and Lola sa proper. Ayan, good afternoon, anak ko Mabi and the rest of the Bramahe clan and the Tolentino clan dito. Ayan naman tata di barbarong address na dito anak tayon. Ang batali kunanan sa manon. Okay. Ayan. Hello Karoba, watching here in Singapore from Gloria Boncayaw. Ayan, pabati kami dito sa Puro 4, Kalaokan, kay Lakay ko, Cesar Rirao Jr. mag-birthday sa March 27. Pagbati galing kay Nanay Norma Rirao. Pakiplay yung bukal-bukal. Salamat Jun and John Mark. God bless. Yan, nabayagan nga agar tetext. Ito yung nga pag-ayam tayo yung tata lang nga maikantigong taway nga mabasa. Of course, from San Diego, California, I guess. Yes. Kuna na, hi Manong Jun and ating JM, watching always here in Santa Rosa, Gayam. Santa Rosa, California. Na imbag Domingo, kalagiti amin nga padaming Ilocano. Pakikablaawan nyo man ti Baldugo, Batara, Antalan, Coloma, Edmalin family dita Pinili, Ilocos Norte. God bless you always, Manong Jun and ating JM. Thank you very much. Ayan, greetings coming from Rigel, Coloma, Baldugo. Rigel or Rigel? I don't know. Yan. No, di Barrio, Rigel. Rigel. Gaputa di Jason na Santa Rosa, California. Rigel. Social. No, John Mark mo tinapan di Amerika. Sano? John Mark. John Mark. John ko nadalatan. Hey you, John. Hey you, John. Where you going? Did you count the holes on your face, Yeah. John? How many holes do you have? 302. Oh, it's greater than skyflakes. All right. Apo, skyflakes. Good afternoon, watching from Hawaii. Manang Edna, Manong Elmer, kantam JMJ Bulan. Thank you from Auntie Edna Elmer. Damdamatay nga parigati Madamdamatay nga parigati ni John Mark. Anyway, katigiti so amin na po nagbuya ti show me. Ayan, nga incorporated iti folk dance competition sa JRA Town, Nueva Vizcaya. Our heartfelt thanks to the Municipal Mayor Manang Lusing. Lucita Tan. Honorable Lucita Tan. Talagamit nga nagsaya at abo, nagdakkel. Naglayag sa atin si Seaweed. Pero so thank you so much for inviting us. And of course, Atimit Mayor iti
Santa Fe. From ninagan ni Madaman, Liwayway. Liwayway. And LV Baldovino Kumare, na imbangal daw. Kung nanatag nabasa katan. Ay, nabasa mo. Nakasangsang pa na pa ilang minutes. Joseph Peña, na imbangal daw amin na gito'y kadwag dito'y ngagbuibuya ti FB Live yo. Kakabsat dito'y Alcalá, Cagayan. Oy, na imbangal daw yo dito, Alcalá, Cagayan. Iso pa eh. Na imbangal daw yo nga duwa nga naggagwapaw. Wow. Kuna na ni Juvie Gieb. So, 80 oras pa kayo, 35 minutos karapasan de las 12. Siyempre, madama kayo nga tutungweg. Iti kalatakan nga programa tin Tire Cagayan Valley. Heard over 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsam 8. Akan tag Mildred. Mildred gayang iti. Mildred. Tatay da perla nga po nga kaya nga mga kan. Na odiak madamdamak to na makipugto. Kuna ni Kuya RJ. One and please alam da tay nangaba kami di last weekend nga Biosynergy Organic Fertilizer. Chat mo natin. Go ahead. Si antay kapintasan tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katang pinaugadam. Buok mo anak kulayan, pintas nga aglaklapusanan. Tidakes nahan nga nilakay mo, diin ka isagsagan naan. Aanmat nga tayo makibibiyang, no isu ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit ngayunam, sa mulikod pa ekstensyonam. Angem kumaisardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isu ti nang aklon kaniyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigting ngay mo analimed Mildred. Kung naklutay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarot ken kandi ka paila amarmarnek. Ni Mildred. Saka na ka. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Pagpagam Jakmeten mataro san tigtig na mo analimed Mildred. Kung naklutay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarot ken kandi ka paila amarmarnek. Sikan tay kabagnangan, tila adat patpalpala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilya, dimpay pulos sa mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, palang kantis kanto pailang. Manang ko adda pay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit ko din mo. When no narasay takid kiday mo, tinapateg may satlakay mo. Tay nangaklun kan kat si bubuo, papo dawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papo dawem day tapuso, day tapintas anapudno.